Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Базар алам каналынын катталуучулары, бүгүн биз Чүй облусу Сокулук району Сокулук айылындагы Сокулук мал базарындабыз. Жана биринчи видеодо 27 деп турмун. Числону бүгүн 28-чи шайлоо күнү бүгүн. Достор, мына базарга келип атат эми малдарчы. О, канча сурайсыз алага? 160 миң. 3 тууган го дейм а? 160 миң. О, карагачы? Бул 170. А бул таргылгачы? 120? 120 дейт мына. Биз койлорду тартабыз достор, койлорду. Азыр мына башында эле видео киргизип коеюн. Номериңизди бересизби? Номер. Сатылып келет, башка жогу? Жакшы сатыңыз. Койлор жактан баштайбыз достор. Достор, алынган бааларды Сокулукта тарта албайбыз. Ошол ичинде эле жүктөп машинага чыгып кетет. Кыла албайбыз, мактан мейли көркөн. Ассаламу алейкум. Булар алындыбы? Жок, сатылат абы? Мында келип тартабыз башкасында. Алынган баалар жок. Случайно попал болуп калбаса, баардык жагы ачык. Тарта албайбыз да. Канча болуп калды экен картошка? Картошка канча? 30 сом. Чүйдө 30 сом картошка. Биз кой базарга киребиз. Так, туз 8 сом болуш керек. Мына кара туз 8 сом беже? 8 сом. Ассаламу алейкум. Алдыңызбы, сатып атасызбы? Канча болду? 13,5. Соёсузда муну? Өлө жок, сен берип турма. 13,5 миңге алынып тур ушул. Байгес, алдыңызбы, сатып атасызбы? Сатып атат. Чарбаныкы. Чарбаныкы канча сурайсыз? 10 10. Мына мал келип атат. Наркы баратадан киргизет. Бияктан киргизбейт. Аяктан тешиктен кирейин эми. Киргенде эле могу эки кочкор көзгө түштү го. Канча экен бул? 25. Канча айлыктар? 8. Кайсы линия бул эми? Хасан байке. Хасан байке? Хасан байке козулар экен. Канча айлык дедиңиз? 7-8 ай. Канчадан бересиз муну? 25 миң. Анан түшпөйсүзбү? Базарда базар детейик да. Чүчү түшөсү жакшы. Мына козу кочкорлор. Экөөтөн кочкор, мына кулактарын караңыздар. Мен алдым 25. Алдыңызбы? Жакшы, мына байка алып тур го муну. Козу кочкорлор 25тен алынып тур. Бул жакшы кочкорлордон болот да. Бурука. Мына кулактары узун экен. Жок, базар аламы деген. Мына жүндөрдө шотка. Чөткө экен. Жакшы. Так, жерде кара ечкилер. Аяқты көрөкчү. Базарда жерде меранос турат го. Ассаламу алейкум. Канчадан экен мераностор? 10 миңден, э? Мына 10 миңден дейт, мына меранос. Койлор. Жерде дагы коз. Козулар канча экен? Алдыңбы? Сатылбайт экен. А койлорчу? 10дан, э? 10 миңден. Сиздики канча? Бул дагы 10, э? 10 миңден. Булар канча тиштер эми? 4 тиш дейт. Эчки канча экен? Ассаламу алейкум эке, кандайсыз? 12 миң. Сиздикичи кой? Козу 16 миң. Жакшы. Алындыбы бул? Алынды? Канча болду? Шефтер билеби? Мынаке. Алынып тур, билбейм дейт. Жакшы койбу? Акта эмне содалап атат. Бул койлор кимдики экен ма?
25'ten mi? Kanca tişler? 2 tiş, 6 tiş. 50 bin deydi köy 25'ten. Kapkara koylar ekan, yaxşı. Çoң-çoң koy. Qancha oldu aka bular? Bunu 8300'e verdim. 8300 ga. Urgaç akçada. Burgaçı. An arkalar. Ben bunu 6,5 verdim, bunu 5000'e verdim. 6,5 5. Urgaç erkek mi? Bu bıçma burgaçı. Жақсы. 6,5 5 8 bin. Ketті мына ертемен сода болады. Nerede дағы urgaç. Ол қанша? Ол 20. Бұл қанша тіш? Ол деле 6 тіш дейді. Қанша oldu? 12 suru atam. 12 сұрадасыз ба? Ozu koçkar. Қозы қошқар 12 мың сұрап атыпты. Сатылады ғой десем. Саламатсыз ба же? Қаншадан бұлар? Еркек бургачылар ба? Қошқарлар, а? 9'dan сұрап атам дейді. Бирок базарда 50%'тен көй қошқарлар. Қошқарды эле тарта бересиңер дейсиз. Сиңер о Өзбекстан тартылат қошқарды ошон үчүн қошқарларды көргөзөм. Канча экен булар? 5. Ha? 10. Кайсы? Мисалы мына булар козулар 25. Наркы косочу. А? 100 миң. Канча тиш ал? 10 ай. 10 айлык, а? А булчу? Бул 7 ай. Бул 7 айлык 25 миң. О акча. Бул 2 тиш козу 2 20 миң дейт. Жакшы. Бул 6 тиш. Канча бул? 30 миң дейт. У кимдики экен бу кой? Сиздики? Канча сурадасыз? 25ке берип салам деп атам. 2 козусу бар, эгиз туган. 25ке берем дейт. Кой өзү 4 тиш экен. 25ке берем дейт. 2 эгиз козусу бар экен. Эки башка экен, а? Түсү. А булчу? Кошкор. 50 деп атабыз. Канча тиш бул? 2 тиш кошкор 50 миң. Сурап атасыз, а муну? Базар баа берди? 45 берип атабы? 35. 35ке бербептир. Тез кабар ол эмне ол? Жок, базар аламы? Ечки канча экен? Ечки деген 7 миң. 7 миң, а караса? А текеч? Теке 5 миң. 5 миң. Теке 5. Теке 5 миң. А койлорчу? 12 миңден. 12 миңден. Козулуу да бар экен, а? Козул бирөө. Карабай. Козусу менен 12 миң сомдон дейт. Жакшы. Жакта дагы кошкор бар. Койлорду тартайбыз. Бул кой канча экен ака? 20 миң, а? Мынакей. Семиз. Теп-тегиз. 20 миң сом. Козу канча экен ака? 5 миң, а? Ой, улактарчы? Улар 4 миңден. Базары аламы? Арашан койлор мына. Канчадан булар? Bunlarda 35'ten suru atabız. Buna 40, bu 35. Бул 40 миңдик канча тиш бул? Bu jaşıyla bu. 4 tiş. 4 тиш, а? А бонусча? Bu da 4 tiş. Бул 35 миң бе? Ova. Бул деле 4 тиш дейт. 40 миң 35. Koylar var, araşanlar. Kozularının 25'ten suru atabız. О, козуларбы? Ova, kozuluk. Biriniki buna ova. Козулар менен 25тен, а? Kozularının 25'ten suru atabız. Жакшы. Koylar arıqraqta. Ургачылар барбы? Токтулар? Urgaçılar var, onda bir toktu var. 12'ye veririz. Номериңизди бериңиз. 0500 0500 82 84 64. 82 84 64. Atım Murat. Мурат. Чала бересиздер достор мына. Yani. Дагы бар да? Var iyi de. Саткылык. Kalsa ova. Жакшы.
Buyoqda ne var ekan? Buyoqda qo'chqorlar ekan. Qo'chqorning sezoni o'tdi. Baqa ekan olti qo'yib bu yerda. Assalomu alaykum. Qanchadan? 11. Tak 11 ming semiz. Ondan beresiz. O Molar 9'dan berem. Molar 8'den 7 jarım. 9, 8, 7,5. O misal qancha et beredi? 11 ming deganingiz. Средний. 20'dan aşağıda. 20'dan жоғары. 11 mingdan. Soyğunda bir 20'dan жоғары et beredi. 10'dan beresiz ошондо, Түшөсүз да. 10'dan berem deytin. Жакшы. Байга алдыңызбы? Yok yok. Саттасызбы? Qanday bağa? Так, мына. Тоқтулар болой ма? Qanchadan bular? Bazar alamı Aa, 15'ten sıra otam. 15 mingdan ha? Жақсы. Bular qancha oyliqlar hem? Vatanında ekoz tartmanç. Mana tartib qo'yib. Bugun bozor qanday? Kun yaxshi, sovuqroq, jo klient bormi? Soda qanday bo'ladi? Oqirim bo'ladi, ha? Echki qancha oldi ekan? 6 ming aldingizlar, ha? 5 kilo. Ha, 5 kilo. Жақсы. 5 mingga alındı. Жақсы. Assalomu alaykum. Ha, Tordoya varasiz. Bulardan var mı daha? Şularla? 6 başlı ekan. Nomeriniz alayın dedim ne de. Жақсы. Satılıp ketedi hazır. Dağım neleri görgözөбүз бакта. Жалаң козу кочкорлор го. Канча oldu? Ha, satıp tasbı. Bunu aldınız mı? Kança oldu? 11. 11 ming. Urgaç koyarken semiz 11 ming alındı. Tak. Daha neler var? 80 oldu. Ha? 80 oldu ekim. Ekoz 80 ming ha? Bular qaqa ketedi bular? Жаллатқа mı? Oo. Жаллатқа, жаллаттан даже Өзбекстанға өтіп кетсе керек. O koylar satılады ekan mына. Urgatçı kozu, toqtular. Qanchadan bular bayga? Bular 8 total 7,5'dan beremiz. Urgatçı 15 baş kozu var. 15 baş kozu var ha? 7,5'dan berem deyip bayga mına. 7,5'dan Qarаңыздар. ber salam. Al koylardı qanchadan so'rab atasiz? Koylardı 10,5'dan 11'den 10,5, 11. düşürüp beremiz. O Soygan var. günü 40 elekler bağırıp kozular. Urgatçı. Toqtular, urgatçı bağır da be. Oo. Ama o günü 40 ılganlar koylar bular. 7,5'dan bolot deydi. Daha düşösüz tabi. Süleşöz. Süleşöz deydi. Nomerinizi veriniz. 706 0706 43 08 53. 43 08 53. Dağ uyda бар ekan satqılık 40 baş. Çala öresizler dostlar, mına urgaç suraganlar. Tak. Bu yerde qanchadan bular? O 5 kaldı. 5 kolunu alamdı. 7,5'dan. 7,5'dan berindi. Urgaç erkek? Urgaç ha? Meranos. 5 oy qaldı. Abul. Qo'chqor bu. Romanovskiy qo'chqor. Bu qancha? 20 ming. Gisarovskiy qo'zi qo'chqor. 9 ming. Gisarovskiy toza. Жақсы. Бұл алынды ғой? Бәке? Қанша oldu? 10 ming aldыңыз ба? Qo'chqor urgaç mı? Qo'chqor. 10 ming alındır. Bulcu? 17,5. Aldыңlar ha? Urgaç erkek? Urgaç qo'y ekan mı? 17.500 alındır. O qo'y. Tak. Mana qo'chqorlar. Bu yerda süt echki turadi, süt echki. Qancha ekan echki? 9 ming. Yaxshi. 9 ming deydi. Malning бағасы tushib tur. Semizlar dag'ila qimmat. Semiz. Cho'ng, yaxshi.
Жаңағыдай Арашан Кесар дегенде алар кымбат эле. Чарба койлор арыктары арзан. Biz arkaya gelip aldık. Yakta koçkorlar turatdı jalan. Koçkor. Alındı bu. Ha jigit. Alındı. Ya sizler ki? Satlatın. Satla. Так, video joğa karabasak. Arkadan. Nabrut örledik. On 7500 kalgan kuşları daha körgözey. Koşuruz. Koy. 7500. Bu kanca tişik koy eken. Ya. Kartan? Soygon da bu soyuş. Soygon koy. Soyuş değil. Abi molarda sen aldın? Yok. Zetkemez ha? Bakkanım. 25'ten alındı. Bunlar koçkorlar da. 25 milyon alındı bunlar. O koçkorlar. Narkını sorayınç. Kanca alıp durayım böyle. Köl toңup durumda. Züyt moğlarda seni köy? O kozlar. Bu 10 yarım oldu. 10.500. 10.500 oldu bunlar. 10.100 oldu. 10.100. Bunlar kağa alıp ketesiz? Bu aksiye ketadi. Kağa? Aksı? Aksıdan delçe kağa? Özbekistan ötö? Жақшы. Koçkalda bular. Bunlar koçkorlar. Siz özünüz Aksıdan geldiniz mi, Özbekistan'dan geldiniz mi? Medeniyetten. Madaniyat ha? Жақшы. Daha kalas da. Ha onu yaptın. Bulardı jemdegenge öce satılabı bu kayra. Satılады bular. Satılabı. Jemdebeysiz be. Жақшы. Hazır asamlay semiz koçkorlar Rossiyaga bazar alamı деген. Bazar alan ha bu. Atkan tap koy. Matka kança bu? Kança? 18. 18 mi? Deyit kança tiş bu? Şimdi karamadım lan. 18 mi deyit? Жақшы. Bu kança oldu gene? 7.000 alındı önce satıldı da. Satıldı asa. 7.000 deyit. Erkek burgaçı. Burgaçı. Toktu. 7.000. Hatta ulaktar. Doyun echkiler. Hazır. Assalamualaikum. Echki qancha ekan bu? Sütlü echki. Süttü. 4 litre oy. 4 litr beradi. Bu ulagı bu değil mi? Ulak 12 min. Bu 2 ay boğaz. 2 ay boz. Ulak 2 ay önce echki. Ulak 2 ay boğaz. Birincisi. Echki 2 ay boğaz. Balası 25 fevralda tuğulur. Жақшы. Ben sorular olsa aytıverdiler. Nomeringizni beringiz. Ben numarim 0771 771 67 67 39 39 65. 65. Avu tekeler kançadan? Buna teker Taşkenski. Kança? 9 min. 9000. Bunu aç. Обычный. Buldaki süt bağıtında bunun balası. Ha, kulağı çürek bol turayım da. 5 yarım, 5 verem. 5,5 5 görese жақшы. Şu номерге çalыңыздар достар. Бұл жерде жылан қошқар bu дейм, ha? Бүт қошқар. Қанша бар шпақта? Мына кел. Bu қашан ішідегілер 12-ден, ha? Қанша айлықтар олар? Қанша тіш? 1 жаш болып қалды. Тіш бұз болады. Олар қаншадан бересіз? 12-ден сұрап атасыз. Қаншадан болады? 200 baş var. 11,5'dan berem deydi mına. Qo'chqor izlegenler. Ha, bularchi? Cho'nglar. Bayga qancha oldu? Bu. 9.000 ga alınıp tur. Urgaç. Bular 17'den berem deyse, bular qancha tishdir? 4 tish. Qo'chqor qancha oldu? Satılab. Ama qo'chqorlar 4 tish. O 4'e adeline o'xshaydi 5'e. Bular qanchadan bo'ladi? Bular 30'dan. Telefon nomer beringiz-da.
0777 81 76 81. Bazar alami. Жақсы. Алынды жігіт. Сатылады. Олар сатылады. Шын номерін айттым. Çalaslar dostlar. Үйде жаққа қарап басайыншы, не бар екен мақта. Шашылбай басайын. Мұны алдыңыз ба әке? Қанша oldu? 8800-ге ұрғачы. Базар аламы? Ана, секрет қолға шығар. Ешкі кімдік екен? Егіз ұлағы мен әнігені? Қаншадан бұл? 8000 мына. Кішінеке 2 ұлағы бар екен, 8000 дейді. Ақта жылқылар түшкен ғой деймін. Еқта. Аққа шығарлар тұрады. Қозылы қойды сұрайыншы, қозылы қойды. Қанша екен? Bu қозылы қой қанша екен әже? 12? Мына қойызы жатады, қара екен. 12.000. А бұларша шаруа қойлар? 8.000-ден, қанша тіштер бұлар? Birinci, 4-cü, 3-cü tuğut ekan. Aralaş. Bu yoqda Meranos. Vaka Meranos qancha ekan? Sizniki vaka? Qancha? Meranoslar. 8.5 dan. Al qo'chqorchi. Ma'qul aytsangiz kelasiz. Ha? Aldınız da 5500'ge alınıp tur. O. Ne akısıra ketdi. Satılbaydı? Alıngan balаны aytpaysan abi? Sır bolmasın. Ya doğru gapir. Saysan bo'ldi. Ikkovi saysan bo'ldi. 40 mingga 80 ming. O qora bilan. Mana jana ko'rgözgö mü var? Ikkovi 80, 40 ming. Yaxshi. Qancha oldu jigit? Bilmayman deydi. Biri 30 dese biri 40 dese 80 tuğrasını ayt deydi koy. Qo'chqor qancha ekan? 70. Qancha tish bu? 4 tish. Boyu qanday ekan bunun? 1 metr 2 santimetr ha? Bomba ekan ha. Sırası aytыңыз. 0704 Колючий 0704 15 30 60. 15 30 60. Shunday bo'lgan qo'chqor. Sırası nomerde çalaverasizlar. Çarba qo'zilar qancha ekan aka? 5500 jana. 5'ten beresiz ha? 5'ten berem deydi. Urg'achilar mı? Urg'achi. Bizde qarashamda ne bu? Assalomu alaykum. Bularning parolasi qanday? Afgan parada. Afganskilar ha? Qanchadan bular ham? 30dan. 30dan. Tak mo'yko boshqa bu deydi. Afgan dedi. O arashanda. O biri Arashan, qolgani Afgan. Bunday 30dan bular qancha tishdir? 4 tishdir. Yaxshi. Telefon nomer beresizmi? 704 0704 12 12 72 72 60 qancha? 61. 61. Dostlar çalaverasizlar. Afganskiy kerak bo'lsa. Qancha oldi aka bu? 21 mingga alındı. Onu çurqa barib so'rayinchi. Qancha oldi ekan bu semiz? Assalomu alaykum. Qancha oldi bu? 11. 11 ga aldınız ha? Soyğonga. Semiz ekan. Bo'z emas ekan bu? Yok, aynoda Yaxshi, 11 mingga alınıp turasiz. Hatta neler var daha? Yechkiler. Qo'chqor. Buna aka, qo'ylar, semiz qo'ylar. Bu qo'ylar qancha ekan? Sizniki? Deyishi yo'q. 9000 dan deydi.
Köyde aralap çıktık. Kancaga bu koylar? 15 bin ha? 10'sça? 13. Kança dişler bular? 6 diş, 4. tur. Жақсы. Екінші еді так işte. Al mollarça? 50, 60, 100 bin deydi. Qo'chqor jama qimmatli. Mına aka. Qo'ylar, ana. Cho'ng qo'ylar ekan. Kimniki bular? Qanchadan? 32'den. Qancha tishlar bular? 6 diş, 4 diş, yaşı yok. Yaşı yo'q, 6 tish, 4 tish. 32 mingdan. Parodasichi? Gisar. Paroda Gisar deydimi? Qarangizlar, 32.500 dan. Ulardan daha bor o'sha. Shularlar. Ha, bular qanchadan ekan bular? Ha? 17 mingdan. Bularda 4-6 tish o'xshaydi. 4-6 tishlar. 17 mingdan. Ha, mo'lar уже 32 ming. Gisardi. Yaxshi. Bu hech qancha ekan? 60? 6 ming. 6 ming. 6 ming desa 60 deyman. Mana aka. Bu yerda qo'ylar turadi. Assalomu alaykum. Qanchadan? 35 dan. Bugun da tartib qo'yaverang. Bular janob arashanlarda qancha tishdir bular? 35 dan 4 tish, 6 tish. Arashanlar mı? Nasıl to'xtag'i deyim. Yaxshi. Nomerini so'rab qo'ying. Şef, nomer veresizmi? Kecha? Ha, ma'qul. Kecha so'ragan ekan, unutib qolibman. Teka qancha oldi? 7500 oldu. Teka. Soda oldu. Sodasımız var. Tekanıza çıkıver, şimdi neler var? Hatta buna kadar qarasam. Assalomu alaykum. Bo'lganda alaykum. Yaxshisiz-mi? Qanchadan bular? 55 dan so'radim. 55 mi? Bu jo'nga uloq qancha oldi? 2,5 ming. Uloq. Qo'ylar 50 mingdan. Ular tishlari qanday? 4 tish. 3. Dag'i borib sotqilik? Dedi turadi qo'yni. Nomer beringizchi. Nomer o'sha. O'shani so'rayman, cho'g'i. Unda olgan qo'ylar ekan. Cho'g'i bir qora. Qo'ydim cho'ng. Mana aka. Cho'ng qo'ylar. Qanchadan buradan bular? Ular savdo olib tur, mishat etpeylik qo'y dedi, ma'qul. 35 dan deydi ular. Mishat etpeylik qo'ying. Alındı bular? Satıladi da. Qarasa alıngandan çoğu tartib qo'ying. Aralash. O, mana to'qtilar. Bu to'qtilar qanchadan ekan? 35. 35? Ha, qo'chqorchi? Qo'zlar. Bular qo'zlar aprelskiy. Aprelskiy qo'zlar. Bularning parodasi qanday? Edelbaylar. Edilbay? Yaxshi. Edilbay deydi. Bu qo'zlar qancha ekan aka? 5500. Qancha 5 dan bo'ladi? Pulchi? Meranoslar. Bular 15 qo'chqorg'i deymi? Yo'q, yirikdir. Yirikdirmi? Shaklarda. 15. Meranoslar 15 ming deydi. Assalomu alaykum. Sizniki?
Qanchadan so'radasiz? 9'dan da Chorva qo'ylar. To'qdilar 9000 dan buna. Yaxshi. Ha, echkilar qanchadan ekan? Kimniki? 5000 dan. Yaxshi. Aldingizmi aka? Qancha oldi? 14 Qo'lsmen, ha? Qo'lsmen 14 ming. Bo'lib tur. Qo'ylar qancha oldi ekan? Sotiladi ekan, ha? 9000. Aldingiz qo'y desam, aldingizmi sotib o'tasizmi? Pulda sotiladi. Bir aylanib keldik. Başına chiqib qoldik o'sha. So'qliqda. Qancha ekan qo'chqor? Qancha? 30 ming. Oz tushib borar. Oho, mana. Qo'ylar. Assalomu alaykum. Öllek salam. Qanchadan qo'ylar? Boylar 22 kurukta ortası. Qancha var? 15 baş. 15 baş. Qancha tishlar bular? Bunlar 4 diş, 6 diş. 4 dish, 4 dish, 6 dish kuruk 25 den deydi. Buna aka. Semiz 25 den deydi. Bazar bağı verdi, suradı. Verdi. Qanchadan bermediniz? Kurugu 19'dan bergen yok. 19'dan bermediniz, ha? Yaxşı. Qancha baş var dediniz? 15 baş var. 15 baş. Nomer veresizmi? Şey satılıp ketayım bazarda hazır. Satılak Başka yok mu satqılık? var. Veriniz ondan nomer. Bölüktür orada. 0502 0502 80 80 48 48 65. 65. Velosiped turadi. Devos gider. O çoğul bu. Ulan burası bölük. 25. Hazır qilin nomer, ha? Çoğu. Yaxşı. Çalaverasizlar mına. Bomba qo'ylari. Araşam bu, gisar bu shunda bu. 200 da. Короче, mana. Ko'zlari boshqacha ekan. Yaxshi sotingizlar. Tak. Bu qo'y olinibdir. Mana video yoqda. Bu boshqa keldik bozorni. Ondaydan aylanib. Shundaylar bog'lar, do'stlar. Video yoqsa like bos, suruvlarni kommentariyada qoldirasizlar. Biz videoni oyoqdaymiz, emikisi. Videoni torpoqlardan chiqaramiz ham. Mana aka. Bitdi bozor.